proiektuak aukera paregabea da, ez? Aurrei haien denbora librean euskeraz aritzeko, euskaraz ikasteko, divertitzeko, eta espazioa ere zentzu batean okupatzeko, ezta? Modu naturalean egin dezaten. Euskararen normalizazioaren alde lan egiten jarraitzen dugu, eta euskara ohiko hizkuntz, gure eguneroko ohiko hizkuntz bilakatu nahi dugu, gure eguneroko bizian erabiltzeko eta baita espazio publiko guztietan bermatu alizateko ere bai. Akordio honek, ikusten danez, elkarrizketaren eta lankidetzan ondoriotatuko apustu bat da, aurrera jarraitzen dugu, getxon, gure konpromesuak betetzen, eta, naizta ikuspuntu desberdinak izan gure artean gai gara akordioetara iristeko, beti ere getxoko bizi kalitatea bermatzeko. Berri ona da pertsona guztientzat zainketa hiri batera ikitzen jarraitu ahal izatea, lagunkoia gure familiekin eta haurtzaroarekin. Ludoteka berri honetan, aisialdi hezitzailea eskainiko da, haur hezkuntzako profesionalekin, giro abelikor, berritzaile eta sortzailean. Basoan oinarrituta egongo da, ingurumena ere bultzatuko duten jarduerak sortzeko. Gainera, ludoteka honek familien kontziliazioa sustatzea ere ahalbideratuko du. Desde el Partido Popular solo podemos poner en valor el acuerdo presupuestario, agradecer al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista el acuerdo que llevamos en el 2024, en el que se incluía la creación de esta ludoteca en el barrio de Algorta, que tan necesaria es y que tan bien diseñada ha quedado, la verdad que con muy buen gusto, y esperemos que dé servicio a todos los vecinos como que están esperándola con mucho ansia, ¿no? Hemos de reiterar, como siempre digo, que a nivel municipal yo entiendo que tenemos que buscar la política que nos une, ¿no? Alejarnos de las divergencias que nos pueden separar políticamente, pero buscar el bienestar y el beneficio de los vecinos de nuestro pueblo, ¿no? De Guecho, y entendemos que esto es una de las solicitudes de nuestros vecinos y que por lo tanto era necesario para el barrio de Algorta, ¿no?